Mepacho nyame Bacha no pay de na de onam. Mepacho no pay de boko. 2012 me shia brantie bi ye friend kwaku agye bi. Ena wode epasam to manim. Wode to manim no. Ena wode si madam fo ba akoso. So wone makasa nti go no so ne mekasa. Ye friend magi. Ena magi ne mekasa ya na me so okay mate. Me ni be ma bia on so no so ne yere dia. Ena wo so ne yere. Enti wakan ye no obusa me se ma woda na me se me woda na o se na wo mfie kwa animu na wo woda. Ena me se me kware na wo ama ena mo no so nti na be ma no ne papa me ma ejaye. Ena wo se ne wono a me ho no na me ya aduma na mo ne so menya ba ne bi ena me se mate. Enti me ne tena kakra na o frame se wo konkran kwa ye adwuma frame se wa ba enti me mra enti me koye no na wo de aduane asi ho ena wo ma ye nyina didi ye. Ti didi wie na me di be na wotwe kwa na wotwe mi no so no na me yare da ho. Ti wie na me se ne me komi krum. Ena wo se ne menye scanner me mfa nko hospital. Eti me du pampa so me hwese ne na me husi ye me na ena me du me call children hospital. Me kwa no mo se nyinsen. Na me friend ne ka che no wo se manka. Na de kro na me ma mama wo se wanyem no. Ade me de fra aduane no. Ena ma wodi ye enti ye no a na ye fie die ye ya wodru. Eti me kwa me ta ma aduane na nyem o. Oba ya frozen. But your friend do stay Oba Joyce. Ni pa de friend ya ye kuya. Makuya aduane na nyem o. Ana udiwie ye no ye niwie ne edi. Ana se ye diwie ne edi. Emu de hia. Pa to ni nyina. Kai. Dabi ni nyina me pese me te de ye. Ye niwie ne edi. Ana se ye diwie ne edi. Ye diwie ne san di. Kai. Na se nya aduane no na ye adwuma no. Ye de hia. Ye diwie no. Ya topa no. To aso me. Esti me ka kire no wo se man kan kire. Ena me koye nti me koye na ofre me se oba se adwuma mesua no kaka no mapon me ho na niema munye enti ye nkoyi na foforo ba so okan na me sister te me nche na me sister se what adenti na wo kan sa asam no we kra no wa bre ansa no wanye wo se ba enti sa na te de enko ho na akọ obetimi de adura faw ama nyinse na sei enti nko nti me sister kan na me te na se enti wono ankasa ya na ofre me no wo se wo de se me hu se wonyi dia Odi ebla me no beta na me ne tena ya kosi se me kokokoda kosi se me nya aboso me nwotwe na me gya ahoko enti awo ka me na me fe ne ka kire no no se mama me mfa wo nko na nya me ya adoma de besi bia no mo mama sonte e na mama me de me call me mama me de me call hospital no e no mo transfer me call G ye me operation 3 days na ye yi me na akwa na yale koda MBU ye da ho no mo boso me ba akwa na wotwe ba akwa blante ye nsi hoda obi ba be hwem ye ho nso wo ba ma ho be ma na ba obi ba be hwem sem papa ma me nua be ma adas wona na be hwem ena doctor ni busa me se na wukunu we na me se me kunu ye friend na say ena madam na je ne number nurse ni no wo je number friend na wo so onya ho ma na bibia na wo de ahye me ma amensa eti ye nya 1 month 1 week ansa na ye ye ko fie still wo ma ena me ka chan papa se me hwe de be ma ne ye na wo mo se wa ya ade enso wo ye agumani mu ase ena me de asam no ko wadwo ewo central wo mo frɛ no no na busuafo bai ebebe yi asam ko fie si ye koka na ya walesem ye koka asam no wo mo hye na watwemienu no wo ma metua ka no etu wo ma ntua ka no me frɛ na wo se mento wa de ba na wo pa bi nyame adoma ma obi e de na mato awo da ameka etu wo kasa na me wura ho me hwɛ din nam se da bi mesan de akɔ askwafo se ye ho no pachi ye hye askwafo ase me kɔ na askwafo ase sasam no wo central dia wo mutimi nsomti ye fankɔ what they say central ho ene ye koye no mo se na wo wunie ene o mo de ekotum kakra wo se magunu ni mu asenti nya de so obehwa akora ne kola eno achi no nso se me pese wo hwa akora de ade se wo ne me twempena wo so akotiska koye wo ba hoforo ho ade me na me fata mpena twen na me ka je nsa me ahwala me kon men ye ntawale so na wo pemi a enko nsa me ho enkonko fo ba hoforo eti mpena twen de me ntwen ene wo se wo behwa akora no so a wone me hihye mla na wone me hihye ne se wa wale aya na yene ho ade no oba ne ntimi nkonsuo nti akola no ne mfi a wodon wo pese me di akola ne ma no obe konsuo ma na yere ene me bufui pa wo ye me so me ye no saada no wo san so se me na mo ne so ena ama manya ba enti se me man fa akola na wo se me ha no sikasam de a obadi akola ne nkwa afiri me nsam na me ka kyenso onye nyame etu wodi mani bebre eka no wontua
akwara no so a wonhwe no na wose makoka se akwara no ne ba no na enkobedi di ama ne me adi enti se me wonya me dwie maso eno nti wonhwe akwara no eno ma hwe akwara na ama akwara no hunu no 2 years se akwara ne ko 13 years no mu bi school ya akwara ne ko form 1 ena me friend ka chen se me ya lenti me sre no mani ya me ya osa wo me so operation ya me no so ha me etimi se no wo mo me ne ye hwa akwara no be bi aduro no na akwara no madam ne friend me se wo form 1 akwara no so ni made enti menyere me ho na me na me ka chen madam se won se me be school mo no ma ne papa e ma hoda me na me force ti me busa no ka enkrata wo hia ne ade no ena o mo chake ye na bro 20 something million enti wo kan ye no mi jina hodi na me so ke mate me kobo me maame amane enti me ka cha me maame na maame se ne be ne dai e hwa na me chiri ba se wo okoji lobi to wodi bi asi enti sa na tie dia a me mfa ne papa na se ne papa no de obeka no no won first kan be muwa me e na me see you e na me frɛ papa yi me frɛ papa na me pa ne che se me yale mani ya me ya ye me operation na me tie me fi ho mani me nhede hu ade sa enti me sere no wo muwa me e no se kan ye sei ena me kan na wose ne nyame ya adoma china mesendi bia ma enti na mse minti me nya adwuma di enti man bia ma afa madwuma o hotel adwuma ena obi ba se wo ba bagikin enti wonne me kasa no na nipa no nso kasa me no wose be ma be na kasa ho na me share na me say me boyfriend wo won pena de ne ba bai efiri ho no me mfa ne ma me ne mfa me ko biem sai akora no hwa no won hwe no ena me se me ne ba be dan mo no ma frɛ no so won tua me kama me no won hwe ne ba na nam ono so ena ma me nya aba sina me bae Waba na se wa wari fie sen ya na eba ma e pa 4 years na wa wari 4 years wo pempem ya ye bia be ma ne papa de michin ya na awone ma nti uja ya wari no uja ye di sen ya sa na ukoshia brante ye kana se mi uja e be 5 months eko 6 months na di shia no wo shia no so di sen ya sa na nyinsan ne ba shia no eko be boso me miensa wow na quick action no quick action we share wa worry 4 years I wanna ma we share will be eko 3 months na say 3 months papa pompo na at once na zem na eba na ba betom nyame adom wanya ba ohwe na yiwani ana me pa cho sa me wa hoɔden a enka ba bia ma hwa akora na duru ka meto aso ese mani no sa me obi fra me ana sa me yekɔkɔ ade sa me de phone ko fom pansa na chese wo hu ade ni yi na wo hia no pa ne cha wo do nsa to nsa ye mpa ne cha se makwa aware o mi nya ba entima be hia no ma me ba cho da bi wono aya no obusa me sa ma wo da na me se me wo da na wo se na wo fie kɔ animu na wo wo da na me ka kyerɛ ne se awo ne ma ene wo se o mi a me wo hia me de ye fie ya wo aduro enti binya wo hia me de nyame ya adoma wo be wo nti wone na wo tama wunyinsen ye nyina wo kɔ ne nche ogugu so de na esi ya ema muntam te kra de esi ya ma ye ntam te no de ge bi chia me se mekuma no se na ge no na no akwakwa ne ho ade enti me wo ye na wo ma ho no no e na me go hwi me ja kwa no hospital se me kwa akwa ade kro nti a wo ma ho me kwa no otu afifie ho me otu afifie na me fe na me sena wo se me won kan na me se na hwe e na wo se metu ho na makwa akotena ene me ka chen se dia akwa akosi ni wo se o maame se ba wo so unya ba na me se anya me aboa mama obi eti fa akwala no ese de oka kire wo no ababa wa na ode ne chia wo no time a motena afoforo na ode ne chia wa na se unyinsen no to oba na nim ene ode ne kire wo se wakuma ni menti ase no ye kire me se do si ye introduction no se ne ye kofie eni ehia again no e wo kwan so ti ehia again no wo kwan so no wo se na sister ye meta hu sa woni ni twam ano wo so wakuma no ntichia ni bi be ma na efre ne sen me pa cho de kwakwa jebi good morning Good morning. Apombo ko de Yesu adaro ma me ho ye na yo ejaku gina so kakra bi mame na Maame Joyce wa ha ye ne di nkomo me be se utie nkomo no ne e ba wo nchen kakra why alright nti obapa wona na ede wo kire wo ba ne se wo ba na kuma ne o ana so ka se wo momu akuma ani wo se makuma no nti me nchia ne bi na me chia bas to se akuma no eye ono na ni nua ba ne o ana so wo ba no mom na ye ni nua ba ne de ho de wan chirim we a smart move hey eti se oba na one ne nam no se wo na ayempna so na ye nua so na ye mpna so na ye nua ene de wan chirim
wankyerem enti akire ansa na mehu na busuafo nyina na wo kan se wakuma ani no wa misa ne se wunua moto so sen memusa sata na mehu na busuafo dabi emane ya mo pe questions o mun misa questions be ma hia do oba chia se wakuma ani na wa bisa se wunua no to so sen anaso oba no kura agoragoro se wo bra de me pene pa o oba na nim ha ehọ na be hu no kure no na do ka wakuma ani na no atwam memusa no sana menimu na busuafo ntina ma memusa ntia kire na me ko hu na busuafo no ena me hu sana meti se sai oba na ode na chi ame no wono na wawale no anti wonyem no ware anasa wo ye no ware mewu nya be 5 kwani nya be 5 years eko 6 years nsenti na ofre me say akwara na du tam okonsu opeso obefa ne okonsu ma na yire eni emitwa no ajaku asama sister Joyce eken no kura bi wom se akwara na wankasa wo ne na wo no wo fro se be hwe wo ba wo si wo se wo peba e na mama wo ba akire wo fro wo se akwara na nyini wo yiri ntimi nkonsuo enti wono ne mekonsuo emfa ma wo yire mpacho ye no kre me pacho Joyce no awo kan pra minim Joyce okay eni mpacho akuya na ne wo ye no so kata dia na edi odi ma me na nye ma afia Joyce okay nti na je say ni dia na wunima ye akuya Joyce ne dia wunim ni fie di mpo Martin nti we dia kwaku ni akuya oba akuya e na aba ha na sama mi bisa wi no kra bi wom sa o se ne ba no emekonsuo ma o yire me pacho o kata enye no kre na mi wonchi mu kakra Aja kumisire wa ni diema lower volume na ewo wachi no mame na tie ho ofun ni mu why sade be ya nkomo ne be koda dede nti yetie unchire mu no ipato eni misia no popo na likosi adwuma ko hu no ade beba nti ade beba na danfo bi o ho ye friend mage na me ne mage ni di agro nti misia no so ema ita na obi afa ni na misia adwuma na me won kwala kra wo maki nti na maso aye se wadwuma ni me pese adwuma ni hu na ja me de ko boa me ma ana o kan ye no me fa na se e ya agro nti ma ya la chejuma no ade beba ho no ya pa ni mere na best ye me ho ha me ho anse ni phone we there ma get the number man say and I'm saying okay maybe a mini program tu ba me ho ba no na me ni udi nkomo na bisa say na ba bi we do ye uni badie e me na me wo ma ni o ya we e ka kire no o ka cheme so maye mienu e na wo di si magisi en frɛ no o ka cheme so maye mienu magisi en frɛ no maye ntie no o ka ta no man ka sabi eje mba cho etie o e di so ma me nkasa dia me na ka ti phone na me come bed eje ku mba cho etie o why enti ba me Frimpomaa da bia mi tie program no me wa kra nso da bia mi tie program enti sa me kasa aja ku me se mama na kana no atum ti ye tie o ana ja wo ba me nten enti wo ba me nten no me bisa asa wuni ba na asa o wuni ba na wo kra awade no wakobi wakoti na wunya ba ni ana me so me na minti me no a wo me no e ba no ndenya bi ana wo sere ana me so me sere aja ya hu popo ana me no ye bibi a ye ana ukoye sa week no about 2 weeks man so won kan yem Lawson FM it's about 3 weeks ana uta bai ana so wonyem ana mtu wonyem a nyame ka me ka cho se me die o ba me nten ko a ndenya bi nyame na aye eja wo chemma eni o pe bi a me cho bi sa eja wo chemma di o pe bi a mra me chen bi obi a waware no oba bi a wo pe ba bi amra be che ni bi
Nese ebuo kura ho fa buo ma wo yire a waware no nti se me ka se je o che ma na timi ka se obi a wo pe ba bia mra wo be che ni bibia na se ofifa fa yire chi Ede ebuo ma me yire na se asem na aba na ye kan etudi enti na aka se obi a wo pe ba bia mra be che ni bi na se obubu atopa ko Baby so o ka se eja wo temma ana me so me tell obi pe bia omra obenya na eba no de na ye ya ede baba nya atopa buo enya atopabuo na atopabuo nko na de baba ka ni ka iriasmo obi sabe obi afa ma ke bedrawo etudi na de baba ana me so oni pa kro no se bi o pe bi no banko ade a ye be sira urade no wanya bi ene America no agye so eje o cheba onyi so biem dio pe baby amra meche ni bi eje o cheba mate to aso mami ntie se wa che ne ba to aso free o mami mbacho mo san frɛ ne mame na yenko na eja wo cheba won checha manfo ma de papa ne ka no se wo baba akopɛ ukoda no ho ba ya asemenyem mepacho woboa me ne tena ekwa boso miensa ti mo da do do sensa na nyinsan ne ba me ko be 4 times oboa 4 times no na da bia mutimi komu be sen 4 times no timi ne that 2 times a day e bia na pio ba ntem mepacho da bi oche mpatai okay timo frɛ eja mame na yeni nkomo na yemra ne ba no so because kwa ye fa so we share wo bai ene atopabuo hello ajaku me pa cho se wo no bai ye share moda eba ba makra ne ye oba anase nya oba me pa cho se man ka sakura ne nyame ba na me sandiska anytime dia odi ma ko waju mprenu na police ko de hanko agumensa mprenu ni na mu no man pa ba na me sandiska adam otrani sakura ne hineska na ba bia na me on next ni me ho wodi ma ko waju meme di wa ko waju wo sandi akura nska na meme di wa ko waju wo sandi ni ska nka me di ko waju wodi me ko waju na wo sha akwa na kamede ukwa waju sana na wa mane yi no ni wetie no ansa na wakasa wate hello eja kumpacho jina ye kakra bi mame na o network no enye ye kakra jina ye mame why aha fedie mu ye kakra ntia na why stable kakra akra no hwe no koduru sen ono na yesa ono na ka sam se wa bo mi dia sam me na me ba ye ajaku mpachowa oba Joyce ma yentim ajaku misrewa wo network ni jina ye kakra bi mame ede ne si ya obo udua Simon San try line ni bie mo mame baby a owo no network ni e very bad entia na mama na gina yie kakra edia mame na akra no hwe ni duru sen me pa cho akra no wo hu akra na nkasa no akra no 2 years ti 2 years ni de na hwe ne kakra na wo ho anu wo yi 50 cedis 30 cedi eno no de bada bia da bi ebi asa na otwemi ensa no wo de aba wo so wo sua adwuma me so meti ase ena me so na me sa me pa eba ni bi nto wo ka na ma ye din efi wo kọ no akra no kwa wonim no efi se akra ni nya 2 years enne wonya 2 years ekwashi a wadwo no hu na akra no up till now wonya hu akra ni bi butanse fi se na akra na nya wonim ba oshi akra ni se ya wo hu no wo hu se ne ba no onse no wo se no ntie bia no se no na ebia be mana hu se aha eja ku mane me ba cho ede twato a uhu be ye da ben akura ne dia me pa so me ni hu dia na me bia efise ne ni kumase ene mo hu akura me se ada etwato a uhu no no da bebe fie sen ni mane e bia ene me ntime ma o
actual date instead that we are not acted. About me 11 years. I bet me. Enti ku wote Accra. What in Baguma? What am I about? Oba Joyce meba. My minister, so me na me ka sakola ne ye me da. Wa friend trouble me dio. Me da me to ebia bisano. Me mabodua. Any I shall wish I can so no many wanya. That bena me be a man bo wudua da. Na akola no was say awo de ne kwa koma no. Na yo was say me. I will pass all kwa. Mimi jina do manu to nyo. Ana me kokko jina hin bo wudua. Akwa no hwa wo hwa no. Eso no many wanya. Me da no. Na me think am fio na nyesa me yale kwa kan ya de sent me ba ha. Ana o cha say. Me yale nti ma me di akire. Me cha ka akwa mu a. Ati kureka moment teme. Ne me ba mi tu o ka akwa so mu musa no. Ta me boa. Ana me Obi sa wi ano. Ana ne de o kan wa yi. There be was say o twa kwan mu a. Mrs. Wodi na so wakacha me say obedi akwa na koma ne yire amena ko nsu ama no na so anya nsan me kacha so metwa no anya no de woto me nso me tu ne hu bi na me kan sa na aja ku so obedi akwa na koma wo yire ama na ko nsu ama yire san say wo yire ti bi ko nsu me kacha ne say wo ba Joyce Ebura no kura enkwala nke to na esa me yiri fi ebura ko enti wan kasa asam ne say obefa oba na ko nsu o ka ni na ya ntro ono bet na ono ma me ka me manu ma wo bo me dia wo se me manu wo do mo da no ta me boa mu sano ta me boa na me wo hiri wo me fa wo fa da ba ne mbo wudua da wo se me di wa ko wodo wo di akonwa wo fie me di wa ko wodo am ya di han ko bagu nsanti bagu ani mase eti wo hwa akwa da ba ne mbo wudua mi phone na say mi phone na say da ba na me fra bo so mbo wudua wo ba ka me the person asam da so woni me won try na wo pen ya na jobre 1 o'clock me 1 o'clock wo na pen ya na jobre 1 o'clock wo kan okole wo na de say ku de wo ka kire say nya wo kra na wo say Joyce pe de wo ka kire say won na fa phone e fra wo say wo pe na nya wo mo na say ne pe me o ba kwa wan premier de me wo ya ni so a premier say wo station o je me na ma bisa o papa na me be bisa magi ya me dance magi si ya mfre no magi si ya mfre no na also yen fa ne say obai won say ne pe wono na age wo number afa ka aba bedu won na kodi ye den magi si ya mfre wo ba and send mamu the person me man ma agudie bie and the time na so obai no orepu ana ya repu me say ya me ho no obai because orepu me na so aba me ne ho na so no se wa ama ba ko pe o ba no no ankra me yam o se wudi maja ku makuya se muhia nan na nan no kra no oba bia wo fa tot mienu wo fa ne mienu nti ya no kra ye kabo mu a e do so pa wo so ba ba ko pe be usano o ba ko pe na me ma no wo me nchen e no kra me ne ko ho o ba da twen pada enkola me no wo mu nya na wo ba na enkola ne edi buo ma o se asemaame e no mu pie ye mi hu wo ma na ma wonya afe mi hu wo ma na wonya afe kra enkola ne se bikra wando fo na suma me ma me ba ho na ma me hu wo ma kwa na me so wo ma wo ka na so ma wo kulum wo ma ye ntie no oba enti ajaku chese woni ne da ba ko pe no se nyinsan aba na nyinsan ne ba ye no sabe wanya agi atum ti akra ne hwe de eni kwa se o ma ne ko pie police station e ma ne be pie fidie so ansa no wa hwe oba se sabe na wo hwe akra na enka police fo amefa wo ma me enie ma police wo be ta me no e ya so enu no wo pe me e fi se e da iska Thursday the other Tuesday Friday and I mean that I'm not a other than the mubu what a pay book my oh you need to stop up a standing so ma me mo na kwala no aka no so ho no hwe mo asa ho na wo chi no e metra ni nchen
And I'm saying, never know my parents say, my music I can do, Papa. Oh, Papa, they blow. And I'm small. I don't hear. Let me understand. We call it Friday. And I'm not let it. Hello, Ajaku. Maame. Ajaku baby a wugina no. We network ne nye ntima memo kakra sese wo ba no. Wo ba isi wo ko school e ka da ho maame ka ne yesen. Depato kanan kasa no school de ne 35 million. Me ba cho se e ka da ho a ese ye de akora ne ko school. E 3,500 Ghana cedis. Enu ne ye di kan agye. Ansa na wa ye hyehyeye. Ame ye hu sika bosumi bia wo de be ma oba no. Sika ne ba mu de pun mo friend mame. Na eka da akra no ko school ben ya. Depato international school. Menti ase say ETJ. Oko international school. Eti e boarding house ana. Depato day. SHS ana JHS. JHS ena ho ka bebre sa den. Depato say boost wa wototo ye. Mama na say na ye wo school sa F4 ho. Eti aden na ade a eji wasaba mu komu bu no. Ya say cut your coat. Jesu mame. Cut your coat. Just mame, me person can brofo. Ka go afidie no mame. Cut your coat. Oba just mame. Hello Ajaku. Mame. Jina so mame. Yes, cut your coat according to your size was saying. Enti say udu ba na iko school enye SHS o JHS pa na 3,500 aden de enko a. Depato say me home family nti me chiri ba de bi ye chop money man wo ne me chiri ba na ti. Oba Diada na no ba ntina na wa chiri banje na ote se afen menya adwuma nti me wo adwuma meti adwuma mu ho o mama me dan e na me de na me chiri ba na me maame nti se be ma no emo akọ mama oba no na enko wa chiri ba no maame ho da bi oba tan de se wa na hwe oba nti menti ase di ntina ate ba bi na oba te wa chiri banje koloni bom enti pechi ni ajemesu enti me ajemesu na me ye adwuma no adwuma ben hotel. Okay. Family intimi nya adwuma den enti ho no mi ta ko ho 3 days bia me kokko hwe wo mu akra de so ma ne tena won chaje akudi oba ne kan ni o se akra ni school kan 3,500 o de bada ben Me pacho man ato mi trend bi so o ko university ana aje akuzi say akra no ko di sika nyina kan bisa oyere no no anete bisa no mame Akia. Me say won hwa no na di sika nyina kan o misa question no dey bia o ko school at 25 cedi dey bi o misa we no oba party ha wo misa we no obisa question enti te waso din na yi question na no eja ku bisa no no anyia no Esa to akia akura no oko gasa na onko vas onko gasa na 35 million. Me pa ko Maame Frimpomaa mpacho mpese mbusa na Maame Frimpomaa ejei wo se me na me se wo pe na wo ma pechi me ha da pechi na ma wo na oba pa sese yedu akura ni sikasam akura ni suku fees ya wo boso wo sa de yakwa akire kodu ba bia na mu bu atopa adentia yedu ba bia ye ka sikasam wo de kwa atopa buo ante me pacho won covers eti to aso free ho na di sika nyina aka ho ne nkrata ne mpabo nyina ya cheke aka ho bag e toto e nyina aka ho enu ne kokodu sa aja ku nchire mu ne da ho me pacho man ti kasa ni matinti kasa kese no me pacho me say busu a me toye empabo ne bag a me totoye squat ade a me totoye nyina aka ho ai me pacho squat ade o to de Ajaku se wo pa kuntamu a ye pese oye list ni nyina na wode ebia abo ehya no bako tinyame ya adomo a efiri ochina kwapem joada memne da no kwasi ada ye nya adwuma brane nyina ye ntena se ne ye nsese na tu aka eda ho ne ye nya hyehyeye emma ye da bia no se ne da bia na ade ne sika beko se so na awotwe se ye bosome se de wudidie no ese oba no so didi ne ye hyehyeye ma akra no why ma me pacho
Aja ku se say. Enti before France na ma plan ni sika no. This is aduabo no, ka da bo me atese me, ani nsu a ofrebo bi ha. Ye ka ho asemu. Matinti wo ba na ya hwe duabo ni nyina ne yi dua na fi ho. Da bia me wono ntimi mba. Eti se na wabo dua na, wo pese oda ni dua no, ko be no be fa so oda ni dua. Se wuntimi ma kwan ben e na obefa so ada ne sa dua no. Oba ma bi se pia, ma bi se akọ be frɛ me. No ada ni dua no. Enti dua ne nkonkwa wona oba no so nante wa woni di. So ono se akura ne nyame ba o. Hwa mami ka bibi nkyerɛ he agya ku. Akura ne nyame ba, se me ba akura ne di so ya me ba. Ya frɛ so ata ato. Enti unim. Agya ku. Wa wo ba 11 years nie, won hwe wo ba. Up to now akranya 2 years and ahwe no wan kasa wa admit wa gye atum na bra be hwe ba e kada wo bra betua na to aso hwe ba asema wo kan se wa bodua bra ne hwe na ne dua nso so aso won kɔ mabusua fie etigi se okɔkɔgye lete ekosi nsan emu abusuafo endorse ansa na wa hwe wan kasa wo tadua mu ba mame ensabuna na na obi da ho wo ye dia na ni ade no ebi ekɔba enti agya pɛ so ye dia na ekwan da ho o pese wo ye DNA na je so na eni banti o na emfa atopa na wo ye no se wo gidi se akwa no enye wo ba wo betimi abaye DNA ye beta wachi am wa ye DNA no ba se wo nye DNA dia Ghana ha se abai bia no na se police nchi obi a won wo ye Utie mi ajaku, tie mi ye pa. Police nkwachi obi a won wuye oba de ya che no. Wo udi adanse say de handcuff go wonsa. Eno ne obi a wawo a won hwe ne ba. Eti so oba patapa wa phone ne so. Na won kwa mabusua fie no onye den ya se patapa pioto. Ya de mra na woro. Nti ya de sa mra na be woro. Meso obi anu a wa kwa fedem a ya go ni so ayo. Eti so meso obi anu akodam a ya bo ni din se den. On shele ba. Ontimi hwa ne ba wo na ne no wo ye enti onu kwantimi hwa akra no enyo onu kwa na wo ye enyo onu kwa na wo ye ono ma ka tira me ta akra ne nyame ba no me so nyame ba enti aja ku hwa na senya oba be ye DNA simple me DNA bia o da bia me DNA bia chese wo kasa okoko so ase de Ghana mra na show motuwem asampa na me kan me se Ghana mra no wo se wudi mu mra aja kuma me ka bibi nkyerɛ wo Ghana ha ye fa ye koko ne yakoma nkasa wo ye mo yetiri mu nkasa ye de Ghana mra ene kasa eti se one na wo no ase bra be hwe oba na aka kyerɛ ne se meme de me wo ma o na eni bi enti won fa shame on you mani kura wu ama wo se wa wo ba je se ye de handcuff go wonsa ansa no wa hwe wo ba mani ewu ama wasam na wo ka no si utira se wo animguasie mu mani ewu ama wo mani ewu ama wo se utimi ka se wo na eni ba nti won fa wo na eni ba enti won fa fi ahoma ne so na patapa pioto na patapa na wo ye no pioto no ye de mra na be wuro de di ka de handcuff agu wonsa de be to so aba no wunim ho asem wo so oba ya bodua abra na ye hwe nyi duabo ni firi ona to aso hwe oba akrasi kaase okovasa na onfere 11 years on hwe oba da obisa se okovasa na nka de ani wo kra na besi utira se edi sika na sende oba no nimgu asesem se okovasa na oba pa ye be hwe na eka bi e da ho no mo no ya sese amanatua na wato aso hwe ne ba nyonkwa na akọ ukoda okobu atopa ewo ye wone na wo ye na akora hwe so no responsibility no mother and father responsibility etinya nkwa na abeti mpenten kwade ahwe oba ye be hwe ama na hwe akora no why elda mbacho brem mame I'm from Poma Vedasi. Hey, na yewo enipa sa ho abanje wo ha se wo kasa na mitie ne kasa na mehu se ebia wo nkyiremu edimu akola yi wan kasa wogitum se wo ban no ti wo se na wo hwe no afa de wo be wi a wo se akola no kora wanye wo ban ti wo ba ne hia ban ti wo mfa eno na eye me yama no se wo ka asa asem no enipa ho asem ne ye ka wo enipa ho asem ene ye ka ana obi anso nim kyina wo sane ya kwaku ye no ho no me de me wo mba ne bi ya se ba ko sena pem obi ni mo ebia na nyame kura ba ya akola yi kase a
o ma no kura usu se o mo na ye o ma no e bi kura ono e na be fa no so kura boa o mai hwan anim oh na de American ba ko ne se emema no ya na esu bi wo ho a ye kura se ye patapao se ya yisemo se ye de yen unni bi kura no a eye wano asem e na be me ye hu se wo bi a wo be ye abranti e kwa ofa so kasa na enya me de o se obey ya ma police fo achi ni mprenu ama yegu no handcuff nyina na onhwe oba yegu handcuff ene na wo ne ye bi mu no ene ma wo call sa gina bre no enu bi na akire ye wo da na di wa hayi enye abrante enye nyame afa so de ba ba wiase ye wasede se bema so obehwe oba because one hwe oba wo ne ma bebre sini trase wa hwe awani ma ho so da wani ma ho so yentu abrante yifo na de wo yire nye ana se wa momode antu anamon wa nwene ho anya antum anya na sede se be ma sede ma Frimpomaa wo kan emra ho se wa wo ba ba wiase na wo na kwara no hwe hia wo o ga be ma obetima fa ho adisa da bi emra be kire wo se wa sede ne se hwe wo ba eye tie na ma Frimpomaa wayi emema secret bi ade o de hia ana wani ama ho so da de hia emema secret ba kuni na ma Frimpomaa kai no me hwe na nim di onso woni oba emma mienu wa fa ma mienu mpra kuma na one ba ko nam no hia ba ko a chia wakuma no de wakan wawie watetim onchirem ha chia wakuma wensu betia na sratere no ono nim se ba ma no nua ba no wo chia no wensu nim se eye ba ma no nua ba obie no obeka se bia ba ma no ne hu nipani enti owie ya on na ekro no ye se wo ma ma da pa na me bi sa weda me bi sa se akuma no to so sen na masam wo hu se hu nua ba ma ne me do ne pa se adu we hu na de ba ai monye enye sanke ma no o wa me hu odema one so ma me na no do case e ba bedan yen se obi de car na moto obi de moto abo ama de nade ahyehye wo nan mu ya boni pa na ba ya vre na de okeka no ene anopede na de onam ba cho me de masa no be da mo e ma mo yese ni pa na she date se date ni so a obefre mo na maba date ni so apa ho kura o she 1 month apa ho 1 month 2 weeks ni ejame so me na no de weeks ye me no me da me na anadwo in case bia me de beneje kire ho data ma ebe tin so sa do nwumbele na se mansan beneje na me koda pe na ma se me mpasu nyina ensu no be nwunu agu afo beneje nyina be pia bontene ntimiti won so a me yahwe enye yi ena ja me se ma agu sa be se sankamate nka na eja nka matu ho na mo ada ko enye sa me nan no se ana me nan sei say wo kwan ben so e patro tinsu isi de na me de bae na ba bi mienu ena na hono ana apaya ayekuru isi ba bi fufro so asa hono amene so apaya ma eno so ayekuru kese a ayeda me nan no ho o say fro sen e patro frem Karim e patro ani de na ma onan no tinsu sa na de na ehihye mu ninti ana e patro da de na ehihye mu ninti a omo se yan yi da de na mfiri mu a sa na be ye na de na hye mu be sen ahye be advance aka na 5 years 5 years na de no doctors dey shame no mo ka se be di sen ansa na mo yi afrim o mo ka se free be 2 years time ko ebia metima yi afrim ba du sa time no nyina na e was nkame ko yi ba ni nyina yi sika sem na asa lusu ge no a mo sa 2 boat no free mu no ntamada de no ko na shedo mpenim da de no ko ena da fidie ni so no ba twa je se wo mo tutu boat ni nyina afi dade ni mu omo tu boat na afi dade ni ba ka dade na ehye dompi na ka say omo yi free mu na omo yi sa dade ni free mu abetimi anante because ukita nade a wo de nante ba twa crutches na me de nante omo yi so omo yi free mu na say kuru no wa me free abrante no ya fra no pay kra de ye fra na ansem a wo keka na ye nte ase producer friend nanka ye be say ye hwe so obetimi aboa na yetimi akoyi na de na free mu a hefa na akoyi operation no me ba cho me koyi no wanchi bono wanchi me ba cho ani na say na be wanchi Methodist Hospital one hospital kesi a ewo wanchi me ba cho okay Methodist Hospital wanchi na eda so ewo hadum ti omo so mu yiye ye sen omo so me 15,000 cedis me ba cho de na wabusuya ya fa ho me pacho edi kan ba na busia na bobo ka ya buruburu bia ya ama
esi akura mbo me dan akura me dem kura mpo na esi me aye den ma pa obi kura de ama ne senkeja enko nje na nkaja menye den me so menje sika na ja Ghana de ne beka ho a na nka makosere o ma hwese o metima abo me wasa akwan so a isi amenu ka se kura me dan me dem kura na madam obi a amene nipa na ka ho asema wi aja me yesa me ba habit yi de Ghana so anama wa tu afa ho no ese de guy de unim ye ka se ye de ani to abranten so de ane wo nan no doctors na ma deadline bi ana apa ho kura mu so be 8 months kura mponi omodi kan elusu da de elusu ya omopai yi botu ni free mu na mo ka se efiri sa atam ni ko bia men try se ma be yi da de na free mi na nyesa ebetima ha me ampa so se me be na gichire ho ade bia me san be na gimpre nu di me san be na gimpre nu di nti madam we de madam ma wa me dia me wa kire me pa me sere mo utimi sesa bandage be dodo sen e ba twa de me san be na gimpre di enya sa me ko dape ade be kire me pa na su nyina asai 15,000 Ghana cedis me be se me hu de wabusua mwanya last now ka se waton fie me pa twa ene de me ton ya che ene na me ton ya me de dadie di ko shi mu no ene de me ton ya che ba we ni that time no dadie no bo ka sen dadie no mo je 473 million aish di madam we de 47,300 me pa twa and o mo de kwaye dadie ni shame me pa twa and 15,000 esi yiye me pa twa na information cross esi nkofo send body vesta or say MFK drop the momo for donation. Oh God. Me won kire me pa me sere mo. Unim also there's Karim. Me pa twa Abdul Karim. There's a see Martin say enade no kra no say yanhwe am wanyi yi dade na obetimi kwa nya cancer. Me pa twa omo what is asem no. Omo se ntina ma ko man de no kre say obetimi nya cancer. Betumi ha ne bebre. Easy. Oh God. Karim. Madam, meet you. I affect Obama. Me patrol da bi ene de timi gina so. O oyere. Me ni ire. Ba mo ba ho de. O ba dada. Me patrol. Se ba se utimi ye adwuma. Patrol if you say me na no yes ade me fa o ba bia ne ntena nti Onani ye be 5 years ne untimi no oba bia ntena. There is a grand cent create me bam. Patrol ntena me ka se beneji no se dey man san 2 times ya answer 3 times ya me koda. E be se me mpa ne so nyina. Oh God. Maame Frimpomaa or say MFK I have sent something why nyame nhira o Maame Frimpomaa e wo Facebook no so nyame nhira o papa pa busua me nua be mai ba se wo ba bebisa sa brante no de car e ball no o so de motor anaka motor no de ball o de motor ball no yate ne nka na producers asia producer ka gumasum se wa fra brante ne senka won pe kakra mra one ne kasa o so obema ne 2,000 a chire wa bona was me de mema ne 1,000 me de money wi a mesa fa chire akwa ya de because me de moto ne ball no me hwe ne kakra na wa hwe ne na ne ho nto na se ya san to aso hwe no ya to aso hwe no carry me boa madam wa hwe kakra se so san to aso hwe o wa hwe sa pepe e ka obo ye kura 1,003 amount ska o spend me ho 30 million also be ma 1,000 15,000 no also be ma 1,000 e de ato kaso also be ma 1,000 Ghana ene de ato 15,000 na de ko yi na de no so en me ho ba bia madam en du ho ba bia domudi kan ye kura moje 473 million. Oh my goodness abusu ambacho 0247 84 abrante ne de o bai se obebisa asem na de akwaye no mo se yema mo number mo ana mo request e obusua yase se ensu oto enso form aye den titoda na obi base na asem ne kokodane se yempe sikama no ana akwakoye bibie wo ho na so be ne den yentimi nhwe ema brante ane hunsu ogiragina no so Karim wanya mfie sen
But 32 years. 32 years. Yentimi nhwe say Karim 32 years na ye hwa me yakotwa ne nan ato atwene anase ne 90 na enade ehyemu no akwakofra konini paduam de ebete ane say Tim Karim awu yentimi nhwe ne saa 0247 84 80 52 0247 84 8052 edini ya Charlotte Frimpomaa Korankye abusia na me honye de ba me hwe se de ekuroi abrante ne na yesi ayeda ho no mo a metimi ate 500 Ghana free mu metimi yi 500 cedis nti meme de wom 500 Ghana cedis afia sapon o ya adoye a che utua bi a che na ne de etua bi eyisi kra de ontua bi da eyisi ntua bi da afia sapon ene de fa de bra na na je fa de bra eyisi fa de bra me mate 500 Ghana ene meji obi a de eda de ne de beba ma Lydia de ne de beba mama I said so I have say bubu ai te eda me bubu de na ma bubu de a ma me say ba bi ekon na duro no ma bubu de a moa me ti ha nyina makata mani areho na eya ye besre we de na nkenka ho ne na so madaro ma yahwefo ne etiefo adaro afia kwa de wasore wontimi nhwe ehu ankasa nti we de madaro ma yesremu ada wontimi nhwe ya mo ye no I'm asa you can 2 million obi shembotom to the support 200 Ghana cedis elder de ne dia ba elder nya me nhira o elder ma tudin yankasa ma Lydia tudin afia jeje na na je ne ayisi de na fa de ka ho mo famra ena me de 500 Ghana cedis ena so abusua 0247 84 80 52 0247 84 80 52 elder akwajane abusua abrante na asem no so ye mareho enipa nso de enipa na bo enipa ena na ye wamia nso ena ye ka bi ma no enti Maame Frimpomaa me die ni ma Lydia de ne dia so de dia kan wenti obegina ode ama ma kita mame fato buku ni mo mame enti na se si ye no de kwan ne da ho so obi a opeso oboa ma ye so abrante ye mu yi ni free ohaw mu no obetumi de owo e de aba the number na Maame Frimpomaa de atudwa 0247 84 80 yes area se tamema but Afisem yen tamema no e time bi amanfo kan se be ma de wo hia doya ye moa no but abrante ese ye nyine kabom na yetimi boa no abrante bi ma asema ya no ta bi sane se wo be hia sika no akọ ma ho na be ma mi bi na be ma twa mi momo na be ma so hia sika ho no okọ ebinu ji o ya ne mo den da bi emu den ma be ma ntimenye yes yen face fact emu den yes intensi ba ya na akwa ye bi ti se emema na asede na bedi wo ho se nti no time bia no be ma hia mo a ya na emu den but ene yesi nkete ne aboaboso ne aboye nua be ma yi na yakwakoyi na de no e de afiri ne nan mu abusuafo momo aye nua be ma no 0247 84 80 52 0247 84 80 52 Charlotte Frimpomaa Korankye abusua ye mo aye nua be ma no ketua bi ensa na we no utimi se hole ni demo edam tokuro ni na dam tun no aniti adofo we die ye bi da mekai abrante bi ana ni kotodwe nyame adomo na Afisem so se abrante ni timi nante kama student oba ema ye boa no ye nua be men eduru no so aninti ye besre ya hwefo ne etiefo madaroma se de mo ye ne da no mommoaye
na abranti mfa no hundi. All right, nti abusuya kakra na aba mesre mo ani die mo a mo frɛ no mo fa nkyeme because number na ye de adwuma no number na ni nti mo a mo frɛ no ani die mo ayentimi ampeke ne ntem a na mobile money number ya eno na ye de adwuma no nti ofra no ID ni ye Charlotte Frimpomaa Korankye kakra aba no moma memobo din me pa cho sa wo de ba na apese e bo din a na wa send udin ene amount a wo de ba ye no e de afa number ya so ye behwe na ya bo din no e de ama ye se oji hudi a bo din na first person a wo de sika ba ye Mavis Lawson 50 Ghana cedis Mavis nyamenyo kese amuzu Amos 20 Ghana Isaac Mante e de 20 cedis Benedicta Monu Kafra Mamoni ya 20 Ghana 70 Ghana Laura to Ahmed Sani Nyaminshirao 21 cities every Fatima to Sumaila Nyaminshirao Papa 20 cities Grace in Cancer 100 cities Vivian Amo Entry 50 Ghana Solomon Ade Odiaba 20 cities Salamat Eyiwa Bema Yano Ajeso no Eshira Womo Ate and then so for my day Salamat Eyiwa 20 Ghana Nyame Enshirao mo friend nyina number na ubetimi asende o de edia faso 0247 84 8052 edini ye Charlotte Frimpomaa Korankye Benjamin Ofori 50 Ghana Felicity Echan 20 Ghana Huja Bless Ventures 200 cedis and Audiaba 20 Ghana Hajara Ba Siru edene diaba 50 Ghana Francofi Nyaminshira papa 50 Ghana Europhones Adum Pampaso Europhones Nyaminshira na wanya okese yeda se na fe 50 Ghana Naimatu Mohammed 50 Ghana Dora Kodom 100 cedis Tanko Usman 30 Ghana Buahima Hawa Frimpong 100 cedis Maria Nipa 50 Ghana Dinah Asamoah 21 Ghana Victor Asamoah 30 cedis Michael Kwame Tindi Adom 30 Ghana Richmond Akwasi Frimpong 100 cedis Comfort Akotua 41 Ghana Richard Amankwa Asante Nyaminshira munyina no nyamokese 30 Ghana cedis Efri Huda Da Konchen 100 cedis Jennifer Amo 20 Ghana Anthony Kakaribuatin 10 cedis Efri Salama to Brahma 100 cedis David Obri 51 Comfort Ejaben 20 Ghana Richard Mensa Japan 100 cedis Gladys Odro Edusei 20 Ghana Gabriel Yabua 2 cedis Kusi Edward 20 Ghana Stephen Efrifa 30 Ghana James Ekwesi Ade 20 cedis Richisu Abubakar Fachemi Mahudini Boa 100 cedis George Apia 1 cedi Mercy Efiye yede yasekitu ebiensa kakra bia wo bia Yarrow Punches also the 5 Ghana Doris also edene de aba kwaku Jesse 202 cedis 50 Ghana Salome Kofi 21 Ghana Regina Jonfo 30 Ghana kwaku Nyame 100 Ghana Nesino Usu Yeboa 100 cedis Vera Abedu Vera Nyame Oshira Alexander Date ede 20 Ghana Ponsa Nyame Oshira 20 cedis Efri Elvisco 30 Enterprise 100 cedis Hannah Ahmed Said 500 cedis Benjamin Kofia Pia 20 Ghana Alex Amponsa Date 30 Ghana Efri Frank Tevia Sechen Eno dia Banyami Shiramo Kwabena Pia 200 Ghana Halidu Abdul Ede 100 cedis Abigail Nyakon 102 cedis Michael Tabi 800 Ghana Stephen Frimpong Jima 100 Ghana 20 Ghana Abigail Awuni 30 Ghana Efri William Owusu 100 Ghana Mpacho mama interview Entina Semame 50 Ghana Mavis Opoku Mensa
10 cedis about 30 Ghana so fire and cancer 50 Ghana patients abusia me ba bebo mu nyina mu din mu amasende aba nyina no se opese ebo din na eni die mu afa odin no efa WhatsApp na se normal message emaye number ne 0247 84 80 0247 84 80 Midiabema Solomon ewo USA was send $40 and bra solo Midiabema Solo nyame nhira wate de oye mami bia no eso mani nyame nya okese 0247 84 80 ubetimi ede odie aba na yabo odima minkodin komotiawa wode odi ene ba ye behwe na yabodi adase eyisi mo meje phone no na mo nkotwerotwero mo nyina din emra na yenye bre emobo 0247 84 80 na yenhwe emwa yenua be ma ohia 15,000 Ghana cedis ye behwe na yaboa eyi na de no afim yenhwe ma wo 9 way emfa nkwa asamado eni da so eba Nana akwaba mejo so nana mpacho yenti pachoma menso memfa me kakra nana nyame nhyirawo nana Frimpomaa de ne de aba nyame nhyirawo nyame enyo kese eni da so